for this excellent speech, especially for clinical clues and به هفکاری زانینگاه دوهک و زانینگاه ایستینیه لستانبول به بشتاری هجمارک زیده بجشکن جی 25 ولاتان کنفرانسا نودولتی یا بجشکی زاروکان هاتل دارخستن. Okay, they can be predisposed factors. جی پارێزگاریên دوهک هەولێر و سلێمانی جزدەی 100 دکتۆرên کورد بەشداری کۆنفەرانسێ بوون و لەگەڵ پسپۆرên ji ئەوروپا، ئەمریکا و وڵاتên din hatin nexweşiya zarokên li cîhanê tesîra şer û koçberiya li ser zarokan gotûbêj kirin. Profesör Dr. Xelef Gergerîk û serpêriştiya konferansê kir amaje kir, zarokên ji ber şer dibin koçber bêhtir ji hêla derûnî ve zehmetiyên mezin dikeşînin. Arîşa geleka hera mezin ew arîşê derûnî ne. û piştî wê jî xwe nexweşiyê dijî li nav zaroka belav dibin. Xastan ev barabtir zarok برای هندی چین وقتی چینه ولادی در و برایکا و اولویری جی توشی نخوشیات بن وقتی چینه ناف جواتی جدیده چوادی آکنجی بین قلبی جواتی خوادی چی بین چوانی و اول راسی شوری گلی بزحمت ابو بچکی القل چار درسری بکتن. د کنفرانسا نودولتی ده کو او جارا چارانه تیساس کرن بالهات کشاندن سر باندورا شرطین گرانین جیانه و شهرین روددن کو تسیره که خراب لسر درونی و تندرستی زاروکان دکه. In the past decade, we now have 12 million child refugees throughout the world. د 10 سالên dawî de li seranserê cîhanê niha 12 milyon zarokên penaber hene. Şer û pevçûn dibe sedema derengmayîna pêşveçûnê, nexweşiyan, nebûna xurekê, destirêjiya zarokan û pirsgirêkên civakî. Zarok hewceyê xwarinekî bi rêk û pêkin. Hewceyê cîhên razanê ne. Digel dê bav û malbatên xwe hewceyê ewlehiyê ne. Ez ji milletên cîhanê dixwazim bila li van zarokan xwedî derkevin. Heger ev zarok digel malbatên xwe li dêrekî bicih bibin û bikarin bigihîn xwarin û xizmetên tenduristiyê ew ê baş bibin. Access to food and healthcare. They don't bruise, okay? Li gorî amarên hinsaziyên sivîlên navdewletî di 10 salên dawîn de li herêmên şer ji zêdeyî 2 milyon zarok mirine, ji zêdeyî 4 milyon zarok jî seqet mane. Sedema mirina ji 105 zarokan bi travmayê, ji 195 zarokan jî bi nexweşî û birçînê hatine destnîşan kirin. Provides a number of bases for sharing personal information. Erjanda, Kurdistan 24, İstanbul. So lessons from serious case reviews. Think of